mai ka goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bi kan rei nei lau mai thon riu tare asai September tarik tree na padai kum sing nei na tree na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong September tarik tree na katum District Hospital Tamenglong khawni Rims khaw senior doctor tapan kai laukan mai ta nu ni mak mai in dau na doctor khani medical staff nun roi strike tat kai na medical services koi September tarik tree na kathum nung in tha kan the doctors kani nurse nun strike tat kai kan me khaw naw mai azu re ka ge nai mai healthcare services la taw ma kai kan the medical services OPD emergency care kani periodic medical examination in tha kani tiki hospital khaw admit sulaw mai inpatient suba mai nun tatu medical staff nun re ka ge nai me te zawlaw kane mi da khaw teachers and medical officers association re September tarik tree na kathum nung ti thai tit kan mi Regional Institute of Medical Sciences in Falcao Education tat kai bam mai hai kagan asa kang in thak lau ni the kum na medical services hai asai September tarik tree na padai lau chuan khwang da chat khori ka haudat ni the tun ti thai kane mi tuang la ding la kan metai TAMOA khaw Rims General Body Ton Suggestions kani opinions ti kwang kan metang riye tun sa kane TAMOA thailai na service ti ka haudat ni mai hai kagan asa khang na de kani ton demand dai ti kwang tang lau magi thai agitation tat kai dat bam ni de tun sa kane TAMOA ton demand ko tai doctor da by law may puta nim khang doctor khani naw may nun ka khaw misunderstanding nai na ba mai ti high authority result kut law khang cybercrime alert law khang social media kho doctor nun ta kapin na suba mai nun ru khaw legal action la law khang rim strong sensitive locations koi khaw armed security personnel law in bu khang khani Public Relations Cell la law khang ka saw kani TAMOA ton chartered of demands hai nai tak akhatang review so that ni kumna authority nun rui zawlaw maget hai agitation hai ka haudat ni tuna sa kani Infal September tarik tree na kathum Manipur Rajya Sabha MP Sana Chawba lai semba rui September tarik tree na kathum khaw chamla me khaw sa indau kan me khaw kamai ri concerned authorities ta Regional Institute of Medical Sciences Infal khaw medical negligence nai na ba mai ti hai saw gut law khang sapni thi tuna sa kani mi tong lat bam hai Rims Infal khaw Bunai lung khaw doctor nun tong tri mak me khaw rin naw mai kan pungu thai kan mitang riye chamla nun ri Rims khaw katun na September tarik tree le tree na khat khawra saw ba mai thai kan me khaw tubui action la lawni na chu tuna MP Sana Chawba khaw than kan metang daw kan chongi September tarik tree le tree na khat khaw naw mai ga nai thai kan metai akhat rui nga na puat mai pui kating kum tamru na pungu tang mai na puat mai pui thai kan metang pian mak mai ke khut mai kwai rui gynecologist ta ban ke law kan chongi kum na intaw doctor dai hospital trauma ICU Koraz Albami to na cham de riti thai kaning Infal September tarik tree na kathum Central Sector Scheme Bangkhaw Nursing Services ti gai thau khang Manipur Government roi BSc Nursing College kanai Churachandpur khawle thawal khaw kasiam thau khang approve sukan the Suman Singh Commissioner cum Secretary Health and Family Welfare Government of Manipur resa indau kan mai khaw Government roi BSc Nursing College approve sukan mai hai GNM courses khaw seat deficit nai may feel sukhang kumna direct khani indirect employment jong kadaw cha metai tilaw inbu khangriye tuna sagani BSc Nursing College hai chabuan nun kadai suna into mai nun khang ngam tilaw inbu khang khani chabuan nun khang professional skills tilaw na India khani kapang pat na tan ngam khangre sinthau tongi tuna sagani mi tong statement hai Manipur Governor Ajay Kumar Valare Zai mai Governor in Council meeting Monday nung Raj Bhavan Conference Hall Infal khotat kai kan mitang tipat kan tongi meeting khota Chief Secretary khani Health Department jong Commissioner ni ka saw kan tongi inbu na government re state re fund sumai GNM Nursing School kanai thawbal le Churachandpur khani lanpat khang plan subam thi tuna sakani mi hainai bam rai mai GNM School ta upgrade sudat khangi tuna sakani Manipur khaw intaw GNM School ru na padai na ye mi tai government jong kanai kum na private re run sumai ru na kanai ye mi ton GNM School khaw hai phai pung ru na chikyu seat capacity na ye kum na GNM khaw tai tingkum pum qualified sumai insam na phai tisat inbu apply sutan tan bam he BSc Nursing College hai Manipur khaw ru na chiruk nai bam mi tai government jong kanai kum na private re ru na padai ye kum na Paisruk na ru seat capacity nai ba mi khani tingkum khaw qualify suma incham na chingkhat paisruk re apply suba me noni September tarik tree na kathum Jawahar Novodaya Vidyalaya Gaidim Zeng khawpum noni district dong rai liang mai academic session rai mai bet September tarik tree na kathum nong ka hau kan the kumna ka hau mai mung khawtai Dingang Longgang Mai Chairman Hill Areas Committee Manipur khani MLA nungba Assembly Constituency rui Chief Case sunat lan pat lau kaneng kamung khotai Alex Pan Mai Principal Tam Silung ka mai Vice Principal khani ba mai faculty members le CSO leaders azu rui ka zaw lau kani Chief Case Dingang Longgang mai rui kandi khaw zaw ka ni mai hai education ke nai liang the tuna sa kani kumna ka mai
akup na karam gong kan chu tumai insam na nun khau salo kane kamung khau tai chief case ri insam na nun khang uniforms kani book pangni inzat lau kani Alex pan my principal regular classes ay October 3 na kathum kum singne ni chui na pung khawre ka hau pani tuna sa indau kani academic session ka hau mai mung khotai reverend kagun nai kang mai pastor gadim sang baptist church rai me be trong insam na nun khani staff koi khang kalum lau mai kan nai lau kani infal September 3 na kathum council headquarter tribal girls hostel all ambulan infal kha paramilitary force bamba mai ti hai zangrut na pung lung khau lagan khang Manipur government khau ultimatum tribal Youth Council Manipur reti kan the TYCM representation khani complain hai sang chui na kanai ma thang tai tilau kan chuang the tiki concerned authorities ri thau sulau mak mai sang mi tuang ultimatum hai ti tuang ngi tuna sa kani government ri paramilitary force ta lagan mage thai TYCM CHQ ri kathiak sulana lagan putni kumna mi khau hai si swai me pa chuang na ye thai state government ri kalri lani nai tuna sa kani TYCM representation to Governor of Manipur, Chief Secretary, Kani Additional Chief Secretary, Tribal Affairs and Hills Department ka August 3 na chukyu kum singne ni na pungnung tai tilaw kan chongi kum na Manipur State Commission for Scheduled Tribe to Chairperson kauni paramilitary force to hostel khuri lagal law khang complaint file salaw kan chongi tuna sa kane noni September 3 na kathum Karma Yogi Ton District Level Orientation Program Conference Sol Deputy Commissioner Office Noni District Headquarters Kau Intui na tatkai kante Program tay Adi Karma Yogi Initiative Ton Visions Objectives Kani Akup Metia Kau Tan Patni na Tumay Lam Kau Dilaw Kang tatkai kantongi Orientation Program Kau tay Official Stakeholders Kani District Tuang Kabam Azu Kau Rate Leaders Nun Guang Kazaw Law Kane Program ko tay resource person rate mi tong scheme rate grassroots level khau ba mai nun tong socio economic khau kalai mai phungwang ni mai lam khau salo kani orientation program ko tay district master trainers block master trainers block nodal officers kani village nodal officers le NGO partners rate kwang kasaw law kani Infal September 3 na kathum district athan Fezol Kamjong Noni Kani Tengnopal tong demand committee on creation of ADCs Manipur Governor Ajay Kumar Vala khau Delimitation Commission Hapme Thai Subcommittee High Autonomous District Council Tuang Lo Thilaina Kasiap Law Khang Demand Sukanthi DCC ADCs Khang Delimitation Commission Kasiap Law na ADCs election Tatai Law Khang Khani Grassroots Level Democracy High Tilaw Khang Demand Sukanthi Emmanuel Theological Seminary September 3 na kathum nong sports inaugurate sulaw kanthe Tamenglong ting nai lon Law Tai Bu 3 na patai kum singne na na pungu Law Chuan Kalan ting sin nai na ye Zingbang Muang na ye Law Tai Bu 3 na pungu kum singne ni na pungu Law Chuan Kalan ting sin nai na ye Zingbang Muang na ye Mai ku wai na king in sui na king law mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten re kangan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khoringal law thi in thuan law thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei